chi bai ule vo inun kong ruai tuatan pathian thu akhong ai na awangin kalom zelang ti kan ngai thlale don ani tukin devotion atan kan lu mang tangkai le don nia amasa in chanchin tha zo hana jek bung riat chang thuma tanga changa hi lungai thlale masa ila tin le khajiak tu te le farisai ten mei che pakhat a uire lai an man an ron thruaya tin alaya an din tira isua nena zirtir tu he mei chi hi a uire lai an manani a uire lai takin dan le khabua mosian heng mi hi lunga den hlum thu min pe a nangin engtin nge ingai anti a lalpana thu mal som ro se amen he thu hi thulung chet thlak tak ani rualin thungai nom atlingani uirenu alo langa hek tu te an lo langa sualna nei lo nia in ngai pakhat ma om lovin mitha pakhat chi a oma chu Isu Krista ani a abak zong ero chu an kalbo zo ta ni ti kan mu ani juda mi poimo le khajiak tu te le farisai ten meiche uire layan mana mosia dana chuan uire chu lunga den hlum turania chu Leviticus bung som ni chang soma kan mu ani lodeng hlum ta po ni se he meiche hian dan angaro rel na dik justice adong ti na ni a thil sual po ani khan chuang lo ani heng juda te hian zirtir tu a uire lai tak an manani anti a asap tong lama chuan in the very act tiani a henu sual na hi an mu chiang hle maya an man chiang hle a phat mar theilo khopin an mu chiang ani chuwang chuan henu tan hi chuan thilza thlak le lungai tlok na tur ani phot mai ti chuan mosia dana chuan hetiang mi hi lunga den hlum tur ti ani a nangin engtin nge ingai ti in lali suangai dan an ron zot ani ti chuan an zo sek awangin lali suat chuan le khajiak tu te le farisai te hena chuan heti hian asoita a injinga sual nei lawa piangin ama chu lungin deng masaro se ati a sual na nei lawa piangin deng masaro u ti thu chuan an ma ni counselinga midang mutling lava ma ni an lawin mu that angot kha hemi tuma hi chuan aborok ani tatlat lo maya ma ni sual na in muru khiau chungin pakhate te in ankal bo zo ta vek mayani ti chuan lali suwa chu athova uirenu hena chuan meichia khoi angen omtak tu man thiam lo an chantir na chenge ati a tinani chuan lalpa tu man mi chantir lo ve ati a tini chuan ke point thiam lo ka chantir lo vache kalla tu nuwa ti sual le to su ati a danangaro rel na nuaya chuan he uirenu hi boral mabak ani chiang khop mai nima sela dan aya chung nung zo khongai na mangalali suan rowaron rela wangin misual boral tur chu ngai dam na le zalen na pek alo ni ta zo ka henu hian lali so Krista nena ta ngai dam na le zalen na alo chang ta zo ka ni lalpa chu fakinam ro se mosia dan kharon chang choin lali so khan danang takin ro ron rel sela chu he mi chetan hian khovel amu top na ni ani nge yang nima sela dan aya chung nung zo khongai na lali suan ro ron rel che khan misual ten dam na an lo changta ani avaro pui em lalpa chu fakinam ro se Sunday school a hian no pangin setana chanchin an zira setana sual ziate aphakar ziate an soizui ve mola ti chuan an zinga pakhat chuan setana hian engtin nge na thole ama hi mu thei bok si lova aron tireva chu zo na chu an zinga pakhat chuan a hriat thiam dani naron changa ma siputar kan ti ang chia hian ani mai thei kan no le pa te po hi ma siputar an lo ni a
Christmas urlok zana do thlaka Christmas putarin thil min thlak sak thin kan ti te po hi kan nu le pa te ve kan lo ni a chutiang ang deuh chu ani ang setana po hian tu te emo mangin thil ati ve thavin karing aron ti revani chutiang chuan keini po in pathian du lo zong thil sual kan lo ti to thinin sual man ro te po kan lo ni to thin mai the chutiang ang chuan sual kong zo in thil sual te po kan ti mek po ani mai the ye ama ero chu khongai na a chan dam na changtu te hian dan omma se khongai na jok manga romin rel saktu Iso Krista awangle khongai na a min roi thina wangin boral mabak ten ngai dam na le chatun nun na kan lo nei ta lalpa chu fakinam ro se chu wangin unaw te u Krista zara pathian mangai na lo lang le akhongai na dong tu kan ni awangin ilom zelang u eng angin sualin nun trop le bollo tak po lo nei to thenin sual kong lo zo mek ma ila pathian khongai na hian thlen phak lo ani velova bihing mangai na chuan ka ti theilo ka kal theilo min tur lui su ka ti theilovani kan ti thina ti theilo chin thlen phak lo chin ti lui theilo chin kan nei thin ama ero chu lali so Krista ero chuan khongai na wangin thlen phak lo ani lova suala pun zo pok le khongai na po ti punina om thina kan sual zo pok le suala wanga setanan min ti re theina le min ti du da na wang hian lali so hian min khongai tul thina chuwang chuan dan omma sela khongai na ro rel tu lali so Krista awangin vena hian lom thu soi mai tur kan lo ni chu khongai na dong tu chuan I suan ne na in pe in vena hian a khongai na ro pui takawang hian lom thu isoyang u kan soita kang khan kan thu puyang khan a khongai na wangin kalom je lang ka chandam na Iso Krista wang hian he khongai na wang hian kalom zel don ani ti in min khongai tu lali so Krista zara harsat na le mang annakara po lom zel hi kan zirlai tharaw lam nu na lo ni zel ro se lom har thin ma sela lom lui zir chungin lung oi lo na lo thleng thin ma sela lung oi zel chinga zir chungin Krista khongai na wangin lung oi zel izirang u lalpa na thu kan zatan malsom ro se amen itong tayang u lalpa kan pathian chungnung bermin mangai tu nimina kan thu pui chunzom na atan akhongai na wang hian kalom je lang ti thu pui mangin tharaw lam nun spiritual lesson poimo tak mai kan lo zir le ta a achang hi chon avahan har thin em ama ero chumin khongai tu kan pathian nangma awangin kan theyang ti kan ringa tukina hian he thu cha toy te mang hian I khongai na wanga lom zel thei turin kan nun theu hinangin atharin min bos sei leang che min mangai tu lali su mengin kan ron di le amen